Abantu ababurijo abarukuze cyayeki babire batineho kwejunura ekibire kiretira byemagara byabo byasisikara abo kwejunura mbeshara emigera hamwe nevira insima kansoko yeni abo kuba nitwe mu rubyona tukaba twarimirwe batusabire sente zaturimire ntwayikiza twahirwa yatubakaraho kansho turanitwe tugukubanza cyo kubanza iki indindo turabaho burungi bwanza hariya abantu tube twagwira aha ebyoma biryatabona kansho ibyembuto byona bashyamana bakimanya kansho kabirita yabitekaho ahambwa uburungi bwa Tom iki nakoze reko nahereze contributing ebyina byaguma kanzara yampishira twine sente kandi nkatabona kansho ekabeine sente ncheta kubasa kombe katoyireteji ezo sente zwe babahiri so mwami kanzara yangambira nazo foundation yanje na presenting ekiteka teko abo kuba itwenga foundation ntuyamba abantu ba public ningashi abantu ba burijo kuba kwatara habintu kebe amizi toilets ebyemizano ebyamagara byona so kunagireyo baya provinga ngutukore toilet bazize kutwaraho almost miliyoni 15 ezo nezo turukumanya so aramusente kuba takumanya ko kuza kuteka mwizi takumanya roughly miliyoni kwa toilet kwa miliyoni abernemwe na nobundu busente nganwa bworora orkansara LC5 wahabwa bitoma hamwe na meyo wa bitoma town council borekero kushemerwa abwa council kohen kubayambaho rizo banyino kushemerwa kwango munonga abo kushanza kwigura toileteji kandi tukatawuno kanso na district ekaturema konka ahabwa kanso champene yasharamu yatuyamba yatwesente yatabakozi be mbwere bajimara mwere rizo bantu wakira toileteji mu rutoma tawuno kanso kubasa kwera abantu bitu community yokuchira kuzaniraho mpira mwere nyiro kushemerwa munonga abwa kanso bari munonga okoze mu mugwamani munonga kandi twakwita koreka government because project keji kubera hano ya umubwiro bwanyowe n'umubwiro bwa speaker n'abana councillors n'abanyabitoma tuba twaganya ngo mtonga ikizo mbwizende yanjye mbwizende ya government ya bitoma ntwara kusima kwanje akanzo kwete aho kiki kikasha tigira maraka Council kohen champene ayihananshiriza bembezi ba bitoma town council okureba ngo tubashashuza abantu sente abarabene benda kukoza umwanyugu kana nimba shaba kandi tutajombe kanyencha kare tukahurira abantu nubarra ngo toilet hatu batandike kujitushashuza batandika gukora ki kunkano mbasa kuteka hakachiko ko kugera nkajirebere abo ko bateje public toilet nchakare kutuza kose cyayeki okashanga tine toilet tugaruko meye bitubeturumbu ubwiro bwinshi kabe mpabe mpira ikine cyane cyarako empira abantu babaraho kwejunza mukoro ngo gumwe ubwo kwasa abanyabitoma habireho no mpira hagati ya team ya WhatsApp hamwe n'abembezi ba bitoma town council kandi aba WhatsApp batira ba bitoma gori birahariye